شاگردان عزیز، امروز طبق برنامه کاری ما موضوع نو میگذاریم با بند بستی بزرگ یعنی سگمنتاسیا و علامت‌های اساسی. چون در موضوع گذشته درباره مفهوم ماهیت مارکتینگ، درباره زمینه‌های اقتصادی پیدایش مارکتینگ، درباره کانسپسیون‌های مارکتینگ، درباره خودبری مارکتینگ هم در گذشته درباره خودبری مارکتینگ قید کردیم. خب خودبری مارکتینگ این چی است؟ یعنی جمع‌آوری تحلیل اخبارات و فعالیت بازاری شرکت. و امروز ما موضوع نو شروع می‌کنیم، سگمنت بند بحث بزرگ و علامت‌های اساسی آن. خب موضوع امروزی ما از سه سوال عبارت است. سوال موضوع مفهوم و ماهیت بند بحث بزرگ، علامت‌های اساسی بند بحث بزرگ، استراتژی فعالیت شرکت در بازار و سگمنتاسیای آن. خب مفهوم و ماهیت سگمنتاسیا چی است؟ خب سگمنت است، بعد سگمنتاسیا بهادگی فروش. خب سه جنبه هست که در فعالیت سگمنتاسیایی با گروه‌های انیق جدا کردن خریداران استفاده برده میشود. یکم سگمنت، خب دوم چی؟ دوم سگمنتاسیا، سوم چی؟ بهادگی چی؟ بازاری فروش، نه؟ بازاری چی؟ فروش. خب اکنون سگمنت چی است؟ سگمنت گروه خریدارانی دارای چی؟ دارای خواهش و طلبات چی دارند؟ یخیله دارند. چنین در رسم در اسلاید آورده شده است. یعنی تقسیمات بزرگ و گروه‌های گوناگون و آموزش منبع‌های آنها برای توجه به آینده از نقطه نظر درآمدزایی و گروه‌بندی برای شرکت چیز امکاناتی چی فراهم را می‌آورد. سگمنتاسیا چی است؟ سگمنتاسیا تقسیمات بزرگ و گروهی چی خریداران دارای توصیفات یخیله با مقصد آموزشی تأثیر آنها به این یا آن نوع مال یا چی خدمت رسانی ها. خب بهادگی بازار فروش چی است؟ بهادگی بازار فروش خب مجموعه چاره‌بینی ها با فعالیت فروش و سودای شرکت روانه گردیده و آموزش تمام عامل‌های میباشد که به جریان استحصالات و پیشنهاد مال به بازار از استحصال کننده تا به استعمال کنندگان چکار می‌کند؟ تأثیر رساننده را چی در بر میگیرد. این چی است؟ بهادگی بازار فروش. خب انا که سگمنتاسیا این در بازار فروش از طرف استحصال کننده چی می‌شود؟ آشکار ساختن گروه استعمال کنندگان از بسیار جهت چی می‌شود؟ موفق می‌باشد. آن امکان می‌دهد که ثمره‌ناکی و مقصدناکی عملیات زیاد گردیده اینچنین شدتناکی رقابت پس گردانیده شود. سگمنتاسیا کنی در تقسیمات بزرگ با مقصد زیاد نمودن حجم فروشی اساس می‌یابد. سگمنتاسیا کنی می‌تواند حجم بازار را زیاد کند و به غنی گردانیدن یا پور گردانیدن بازار از حساب شرکت‌های استحصال کننده چطور کنند؟ بازار استعمالی را چطور کنند؟ پوره گردانند. مال محصولات را به گروه‌های معین چطور کنند؟ یعنی که تقسیم برای استعمال کنندگان چطور کنند؟ پیشنهاد نماید. سگمنت بازار این قسمی چی است؟ بازار میباشد که از جانب شرکت به آن چی خدمت رسانیده می‌شود. فکر و ملاحظه‌های شرکت درباره خارج شدن مال به یگان بازار مشخص با معلومات مربوط به بازار اساسناک و استوار گردانیده می‌شود. خب از این سبب تعیین حجم تقاضای خریدار در نزد شرکت وظیفه چی است؟ وظیفه بین‌الملل مهم است که باید شرکت در اول پوره و معین کند که حجم تقاضای خریداری استعمال کنندگان چی
то чӣ андоза мебошад ба ин васила бояд чораҳои маркетинги иттилоотиро барои паҳна намудани маълумот оиди молу маҳсулотҳое ки ширкат барои истеъмолкунандагон истеҳсол менамояд бояд ҳатман чи чорабиниҳои маркетинги иттилоотиро гузаронад ё ин ки рекламаи маълумотдиҳандаро оиди моли истеҳсол намудаи ширкат чикор кунад ба истеъмолкунандагон чикор кунад пешниҳод намояд. яъне ки бояд чорабиниҳои маркетинг аз тарафи ширкат бояд тарзе таҳризӣ карда шавад ки маълумотҳои аниқ пурра дақиқро оиди моли истеҳсол намудаи ширкат бояд дар бар гирад. хоб ҷузъҳо ва қисматҳои ҷудокуни бозор кадомҳоянд? якум гурӯҳи харидорон, яъне ба кадом қисмат ҷудо мекунанд? якум гурӯҳи харидорон, якум чи харидорон аз рӯи кадом ҷузъҳо бозорро гурӯҳбандӣ мекунанд? якум гурӯҳи харидорон, дуюм чи маҳсулот, аз рӯи маҳсулот, сеюм чи корхона ёки рақибон, рақобаткунандагонам чи мо дар инҷо метавонем дохил кунем. Анагар аз рӯи ба ҷузъҳо тақсим кардани гурӯҳи харидорон қисмати якум дар ба қисматҳои ҷудокунии бозор аз рӯи гурӯҳи харидорон ин гурӯҳи истеъмолкунандагон аз рӯи ягон нишона мебошад ки ҳавасмандии истеъмолкунандаро чикор мекунад? ошкор мекунад дар сатҳи бозор барои харидорӣ кардани моли истеҳсолнамудаи ширкат чораҳои қатъиро пешбинӣ менамояд. гурӯҳи маҳсулот чи аст? яъне дар инҷа ба қисматҳо ҷудокунии бозор аз рӯи гурӯҳи маҳсулотҳо ин маҳсулотҳо ба қисматҳо чӣ мешавад? ҷудо карда мешавад. дар бозорҳои истеъмолӣ маҳсулотҳо чӣ мешавад? яъне ки ба гурӯҳҳои муайян тақсим карда мешавад. хоб сеюм корхонаҳо, яъне ки гурӯҳбандӣ аз рӯи чӣ? гурӯҳбандӣ аз рӯи корхонаҳо ёки рақобаткунандагон. хоб ин гурӯҳи рақобаткунандагон аз рӯи омилҳои рақобатпазирӣ оид ба пешниҳоди молу маҳсулотҳои истеҳсолнамудаи ширкат ба бозор чӣ? ба бозор пешниҳод карда ва гурӯҳбандӣ карда мешавад. хоб асосан ҳамин истеъмолкунанда дар бозор дар вақти гурӯҳбандии мол сегментатсиякунонӣ ба се хусусияти мол аҳамияти бештар мегиҳад. якум чи сифат, нарх, намуди зоҳирӣ ки истеъмолкунанда ҳатман ба ҳамин се нишондиҳандаи асосии мол чикор мекунад? аҳамият бештар мегиҳад. сифат, нарх ва чи намуди зоҳирии мол. дар инҷо боз маҳакҳои бештар маъмули ба қисматҳо ҷудо кардани бозор мавҷуд аст. хоб якум яъне ки критерия мегӯяд якум ҳаҷми сегмент ки аз рӯи он миқдори харидорони воқеӣ ва муносибатан иқтидорҳои зарурии истеҳсолӣ чӣ мешавад? муайян карда мешавад. дуюм роҳҳои паҳнамоӣ ва фурӯши маҳсулот ки барои ташаккули шабакаҳои фурӯши мол имконият фароҳам оварда мешавад. сеюм устувории бозор ки барои интихоби сарбории иқтидори корхона имконият оварда мешавад. дигараш даромаднокӣ ки сатҳи даромаднокии корхонаро аз дар сегменти мавҷудаи фаъолияткунандаи бозор нишон медиҳад. дигараш мутобиқати сегменти бозор бо бозори рақобаткунандаи асосӣ. дигар баҳодиҳии таҷрибаи кори кормандони корхонаҳое ки ба фаъолияти истеҳсолӣ, маркетингӣ ва хизматрасонӣ чӣ ҳастанд? машғул ҳастанд. дигараш аз рақобат ҳифз намудани чӣ? ёки аз рақобат ҳифз шавандагии сегменти интихоб гардида. хоб анакунун дар таҷриба ҳамин сегментатсияи бозор аз рӯи якчанд
از روی یکچند پرینسیپ رو بندوبست کرده شد. یکم پرینسیپ این پرینسیپ دموگرافی است. یکم پرینسیپ چی؟ پرینسیپ